INP Mizo channel clear tu te Sipai le vek ule kan channel lo clear thina wangin kan lawm ama sain kan channel atanga midang ngai dan kan ti chuate hi kan pom dan ani vek kherlova channel clear tu tenin lo hlok pui theina tura beisei ti chuak ve thin kan ni thu voi enge mozat kan soitoa tuntuma po hian Dr. PC biak siamaziak Myanmar ram chan chuak tura dona drama atul thu hi kan ngai kha ho lenga ti chuan editorial rongkai deu news update kan siam thei ang kan siam bok don nia Dr. biak siam hi putra ma tan tu ani kan threthewa arin dan lo tlol ta kha azia lo kan ti pui khop maya ma se kan beng tiwar thei tur a soi kha tam ve em boka kan chuang hle ni le athuzia ki ngai thau ma sale phot teng u tunin rin ni February ni som pathum khan prayer tower McDonald Hill Aizola Revival Healing Ministry bultumin Myanmar Sipai Sarkarin democracy anra be nalaka chhan chua ani theinan tongtrai sakna hun kahan mangvea mi kan tam lo na kan ti tak ve fe mai sang ni palia tanga sang ni le som pako inkar kum som paruk chung khan Myanmar rama an khopui ber yangon Mandalay te baka zauna thlak te khopui halkha falam tahan khampat le hwal ngau tlang dunga seipui rikhodar le khote berpol lian na ate rongbolin voisom chuang ka han fe chove to a rongbol pui tha tak tak lalpa min pek te nen kol phai thim cha zual le chaina ramri nai kachin state thlenga lu dan kan ngai to mek lain February ni khat sang ni som ni le pakhat khan Sipai ten mipuiin piong san su chi le politician dang te manin thim thua ni na alo thleng le tarup maya democracy rorel na hun toy te chungin mipui te an thovenga an thamuan to te lul nen voile khata thimin ron nang le thut mai sia tonma thangkhat lian zen zone chunga in kalpo theilova kan chunga chinchang in riat po lo wanga u naw in mel haya thin kha zalen na kol enga zoram lam nen zalen taka kanin tlo po thei ta ka wanga in thian thatna le in lai chin na tha nam in pum khatna rongbol ho na kong in hong zong kha Sipai sarkar na chuan ron khar le tavek maya awalung chiat thak tak em khovel sarkar ai okal khom te chuan dem ron lai lain UN Security Council te po thu khomin handem vengial ma se an ngam lo ber China na lo khap mia mai sia UN member te chu an hoi lol mai ni chura talo ti ang zia zangin China in an ngam lo chun midik le huai sen putrang puya lo ve le China Communist Sarkar fui porin Sipai anan in luling ngam le ngal tamayania dramat thak tu Joe Biden an aming lek chuan Burma Sipai Sarkar chu han vo ve khar ma se China nui ati zavel mai ani sia tharang pakhatin zanin chu karon thang don ne o ati tuai o rut ang mai ani Trump puya tello chuan communist China le an dictator Xi Jinping a khi avok la len ngul to mai sia Biden ate chu corruption suma lo hrai tlai to China Jinping a uite vul ang lekani sia kung oriveng tu hang chalan o ahan chuak khan khuawang ho khan huai o tin an tlan chedor dor maya a u naw pa phot hira na ven chan chuan hang chala o ang thovin han vau pung vea ma se khuawang ho chuan doi o an lo ti maya hlaw ho lovin kung ore chu an la a khwar khuruma an lu pui da dai mai ni Trump puya huai o ang chi khan Biden a chuan tuai o ru tin Burma Sipai ho chu an vau ve nge ya nui ti zamai ni khochak lungpui lumbau dai kan tum lain tuna chuan nai te ya aron tole taler lur mai le pubaya sarkar nge zauna thla ho min ngong ngal sok mai ni hi hemidot le thil khleng tur te phei chu suang tu ngam po ni lo ma se Mizo jinga Biden a tran em a chir min the tu te hne na ero chuan an puwa wangin lom puina kan hlan thram te ang Myanmar Sipai an che rang tuala sang ni som pakhat atang khan kum som vel mel mu in
Burma mipui te khian zalen na kol eng an lo tem ve mana an lom puyom te reng nen hetiang an hlo ber sipai sarkar lo ding le ta hi tun tum chi mipuiin thlir liam mai an tum to bik lova tun ma anga tual doi mai an tum lo ani mel he sipai sarkar hi engma thok thei lova siam tumin mun tin mun tanga khopui lian le thingtlang khuwa te po protest movement an siam na sa bank te sum don na mun pui engemaw zat le office tam tak na tho achol thupa sarkar na thok tam takin an zom bok mipuian tam tuala sipai lam an cherova tel boka tun hai mai khan zel tang misual sing ni le sang thum zet chu chan le wang om lovin sipai sarkar chona chua huk maya thil tha ngai tua tin ni lo mipui thin rim ma chon tura sipai indai lo wang te mipui lo beilet ve tura sipai te pui tur te nan duwa an pui don chuan chua zalen an tiam ni tura ni then khat phei chu dam doi nan chiu ruya an du an ti tir to mai ni tura ni mipui te la an ngol tot ve tula zan lama kholaya anin beina silai ten met puak tura thi le hliam te pon om tran ta internet te pon off veka achangin an tinung le bok thina rengun lama ka thian pa poin khopuya tu man him to lova chhun lama anin ti boi luaya zana hen sipai te chuan an ina tangin an du an thur chuak thina ni thingtlang lam entirnan mizoram dep chin hills lam hun himzo ka in son chhuwa te an soi hialani Burma mipui ten Donald Trump an ngai soito angin Burma sipai sarkar na lo om le tak na chan hi China in sum le paya alo ti lung oi sipai general corrupt tak ho wangani chu wangin khovel sarkar dangten han soi selve thin ma se China in hum tlata Burma hausak na hi China lama aluang lut le don ta ani anram ahmangai wanga China ne intulut lo tura lo tang tlat pisu chi chu an ta thata sia tunge Donald Trump atel lovin Myanmar ram khi chan chuak thei don le khovel ramzawa hian US Supreme Court rorel na lam hi Ramatan beisei tura om donem February ni som pakwale ni som ni paruk hian US President in thana swing state pali Georgia Pennsylvania Michigan le Wisconsin na in thlan ti chingpena wanga drama legal team te thubuai lawsuit te chu Supreme Court in a chai don ta a diklo takan rel le chuan Biden na ta na hlo om tham lowang maro chu dikna ne na rawan rel ro chuan kha in thlan kha adiklo tian mu chua kanga thiam lo chantirin in thlan that le emo vote chia that forensic audit ture mo in thu an chua thayani chuti ni se diklo taka president chanwawan lo pe Biden na din mun tura ngai tu om hle don na nia president atang laklo tu tia soi thei don lo wangin atla thum top ve thei tho mai state nga atanga vote an lo ti chingpen hi hai hong du se anamai lo khopasin a he chiang bertur zinga mi drama attorney ming thang Sydney Powellin achut dan chu Pennsylvania noiriat sing sari sangruk zakwale patni Wisconsin noi thum le singruk le zathum somriat pasari Michigan noi thum sing thum zasar sang sari zali somli le pasari Arizona noi ni singriat sang sari zanga som pasari Georgia noi ni singli sanga zariat somli le panga Nevada noi khat singriat le somli le pali Azavayan noi somni pakhat le sing ni sang rukza somli le patni Biden atitling tura ballot paper China siam le ngal aru ka an lo thun bel zat le Dominion call in vote an ti chingpen zat hi Mizoram vote om zong let ni vel zetani chu Donald Trump atan beisei tura om le om lo chu Supreme Court rorel da na thu niang nidang an ti thin anga thutluk na siam turin vote an la don ani chuan judge zinga conservative an tamzok sia eng tak angang mole kan pa pathian thu ani dona wangin ringtu zong te chuan America mi puite Burma mi te tan te khovel pumen communist China laka kan himzok nan te revival ro pui takalo thlen theina tur te in lalpa hne na itong trai se lang u a hun po nai to tuna kan ngai thak ho tak kha Dr. PC biak siamat huziak ania Myanmar ram hi soile soihnu a boi tual maya
nimin lamatang phei kha chuan China sipai sing ni vel chu Myanmar ram chhunga an om ngei niarin ni in le voin lama phei chuan tual chung mipuiten an mit ngei an mu thu le an riat chian hle thu an confirm to boka ma se China sipai te hi mi then kha chuan Chinese embassy hum him tura local mayan ni thu an lo soi ve bok chuti ni se ramdangin an embassy veng him turin tuma sipayan tirlut silova engwangin nge China hian a tirlu bik ti hi zona om theyani engtiang point soila min ong hlaya naw te ho pui turin enge mozat chu an omani ti chu chiang mai ome sipai sarkar lai kum som panga chung te meu hunan sen nuin sang ni le pariat kum khan ramdan pui anan duang khania an soidan chuan kha po kha thingtlang kil khor lama mi te chuan engma hrilovin an pom tuk mai ni ome chuan dan pui sipain an mani du thala an duan chapter 1 number somli le pahni b na chuan ram chunga engram dang sipai ma in om munan khor phalani lo thu a om kiau maya masi he dan pui na rel kal chi hian minong hlain chuan China sipai a hruai lut ta ni chu te chuan dan chuan om zia nei to lo emo thu nei na nei to lo ti na emo ani ta ni chu hetia kanan soi kherna chan hi ram dang sipain Myanmar mi puite thlawang hovin Myanmar ram chunga lu tumta se sipai lampo hian pu mo tur eng ma an nei bik to lo ti kan soi fia tum na nia ti chuan iwen hian ma la in a sipai te tir lu ron tum po ni se in thla hun na tur eng ma nei to bik lowang chu Myanmar mi US om te chu an du chuan an ho theyang ti in Biden sarkar chuan thu lo chu vele hlo boka in thlan ma campaign policy nen kha chuan leile van ang hlowani engwanga Myanmar mi te hon tir hi phal ta riau nge moni Biden sarkar in hetia thu an chu hi a chan an soi fia na chuan Myanmar ramin buaina to ka internet an ping thina CDM an huai hot boka mipuiin har satna an tok palang ti thuwa ani a hong du te tan englai point tho na po an ready thap tian soi bok ma se hei hi chu thil oi om vakani lowang mi then kha chuan US hian Myanmar lama sipai thon atum wanga niangem an te ani tuna hian Myanmar ram che vela sipai kem siam turin even point phalna ti chuak to nia soi ani a ram dang point engtin nge action kan la kang ti an ngaihtuah buai lai takalo ni bok nen China po hi a om mai thei to lo ani ber tuna hian media lam thu riat dan po ain ang lo hlom dewa media lar deu chuan China hian sipai sang khat le zathum Myanmar ram chunga thla lut to angin le ram ria hian sipai singa vel chu da to ngei angin an soi hloma arinom viau mai kan video masa kan soitak ang khan South China Sea lama nilovin Myanmar ram chung jok hi US le China sipai te in khoi noina tur niangai an tam ta hle ani